kwaku me ntawo mfa nko bibia kwaku wuna me ojam ebe me ya kwaku se wuna se be so ebe hye papa kwaku ka hu se wojapade awowo ene usika awowo ene usuku awowo ene wade ade awoko nyina wuwu a kwaku manu minya half kora wo medo nti meni brew ayedan abraba biti me hwan ka ja abraba biti mewu obi abraba biti no ene obi a wawu mo boni a moya mo kanti mo se abraba biti wan kwaku manu usuro okatachi afifa na kwaku manu bibusawo okatachi afifa osama okan no ende akoda me na mabechechire mu ana me na mabetumu nkyere enti no sebie so wabetrase etwam kontompo egu ekere manfo kwaku susukosu video na owo school mu ho no no ka che eya achechire for any ne headmistress ni say me grandmother eyare na iwenya ni tie say obia eni ne ho sisi anje obesere say omuma ne kwan no nkofi ewo eye agbozume don konkwohwe eye ne grandmother no na nseti obesen aba school but then na obi aba betena eye abrewa no ho ahwe no atika for no ye ne se na nka omuma ne kwan ema ne nko na so no all the pressure ego mo sunti no all the Asiat koy ema omo san edema no ye san Asiat ndi man no wanko agbozume ewa ne grandmother no ho sine okache eye achekere for no otufa efiketa eni se wabepie mu ewa ye ga south bia bia ye fe hoto mefa no ye English amanfrom no odi ye no enra ena okache eye ne nkanchimo wabetena ne nchen no se opeso osi eninyama kakra na enyama no wo na wadan nechi no okọ back to school mo omo kan ya sa abai ebeba omo chan omba ena omo ye ne se omo hwehwe no prince ena nkola bi sha se omo chiachim enipa mbro nkrofo ko ekohwe ya eye gro ya omo hwehwe na omo hunu gro ya na ewu eda nfiri mu menu ka say de gro ya emu ekọ eye kolebu aba mwakobia Abusuya your brother will jam assign the allegations be about someone so edifa cocaine won sensem ya ye kan ye edifa kokumenu eho this time around will jam assign abra okatachi efifa ebeka sansem no edifa kokumenu ma kokumenu so ba bonten ebe reply okatachi efifa ni ho se will jam ebeka bi difa ho a obi sa kokumenu se ensem ya okatachi efifa e kanu etisen wo mra no meyi ne ho ano na sa video no koto kokumenu akachi no ho ye na ne odi ho response ebaye na odi response ne baye no ojam asan ababiem abeyi kwakumenu ano ya de ho nsem eba besomo eno enso ho ababawa wono so eye SHS student ko school e wo keta akwaje Asiat sene grandmother me trene na eyare eno nti etichafo no ma ne ho kwan na won konkota na nchen be nansa na abusuani bi ba betena na no ho a wasan aba abeso na edusua so a etichafo esan Asiat ne ema no na ofri keta no ebusuya wankọ na nchen ni okopopie mu e wo ne mpana nchen a seme no kase ababawa no atwara nanom e wo nsiedo ama apolisifo e de abrantie no akwakọtwere om kukuma omoye nsem no mu ehwehwemu wei ene nsem mienu amede ba beso mu amesre se obemia subscribe button no so na de be ona ka ho se ne be na upload ni to be when the first person ya wonsa ebidi kan akabi ebusuya se ye body era ye nsem no mu a be na hene ye nyina ehu bifa ekukuru ye ewo media na so between okatachi efifa ene Bob Siga meche kwakumenu ni nyina ne se empenifo sasa okoto se nipa mienu eko a no ebisa se na anu asem no edin na esiye na okatachi kire se kwakumenu eboa paye na de bi waye no kun waye ne sa na oma no ento ase biem se ne wo for the records no okatachi ebetena se be kan sem bebre ena de fa kwakumenu ho o make allegations bi kire se cocaine sensem bi ebata kwakumenu hu afi ni school na wasini nkwala bi etai wo school mu ho eno no ho nsem no etisen kwakumenu right na wo mra metrimu nsem beto monte so na ne kwakumenu so eba be faya ye pa nipa ba ko ya wode ne ho ebeji asem no mu ene ojam ba bontin ebe confirm ne okatachi efifa e kan ni wie no bisa kwakumenu se nkwala bi ewo ni school be mienu na miensa afi cocaine ho sensem no eno so eno etisen we oje ne nyum ose etisen osika wonya yi etisen ojam so obisa kwakumenu se kwaku osika wonya yi etisen sa video yi ne koto kwakumenu akache kwakumenu hu ye no se wo ojam kwa se mi po bi na ka asema kire me ana wo
wa brabo bi ti wi wa hu hwanu wo ye nipa bia me mo attention na obo kai say ensem because wo me ne wontem e be kopie mu kwa police station e ma wo sign bond say ka me bob sika ya me ye kwakuma no de ka me din kra de wo koto say enkola de atofom e bo no bo kra ka wo jam de ka wo ne ho kwan say obebo bi ne ba ne sen e na afi de oru afi ho ma wo bebutim bebo mi din e sign the allegations are enter say e ba bata ho no e na wo jam assign the response about bonti a wo che say se ba kwakuma no e ka no nokra bia eni mabusa say nokra bia eni mu dia na nokra wo mu no ete say penifo say obi ensi turo enfa matwa kama ho ne nyina ye nkoni nkoti se ne ojam e de ensem no esitu ujafai kwakuma no ene kodon kan samye nyina na me do wo mu ame promasem bruta asaba kwakuma no ka no ana me so mi chechire mu ba no obi antene ye ni sa asama o ka no eye mea ba ye kontompo ena kwakuma no twa kwakunsema wo kan nyina da wadane no wabutu no wasini trase kakani ye wo bianti bi kwaku ka hu se wajapade awowo ene usika awowo ene usuku awowo ene wade ade awo kwanyina wuwu a kwaku manu minya half kura wo medo nti me mani brew ayedan abraba biti me hwane ka ja abraba biti mewu obi abraba biti no ene obi a wawuo sabe tia se die mididi menom mekoba mo boni amoya amo kanti mo se ablabo biti wan me ablabo miti me yaka so bia ye ne de yi yaka se ehia wo bia ne de yi e bia de wo beto ana efi a wo dem ene bia minti mi nsi bia sabia so me so se me hanya misumididi tini wo sikani carpenter ni mason ni tumuye ya na sanko fo nyina mafa wo mu no mu ye wo aduma no wo mu ye maduma na yesie wo musu didi ti hia ni didi sikani didi kwaku wo ya broga wo so wano ate wo kanya nsasem wo ka adwene kwaku me ntawo mfa nko ye bibia kwaku wu na me ujam ebe me ya kwaku se wu na se be so ebe hye me papa ti eden makotawo eden na se be so e komodi mintino me de koma be kansa mfo akirawo kwaku nyama me kaye ayo katache fifa de kai kwaku manu usuro okatache fifa na kwaku manu bibusawo okatache fifa osama okai no endi akoda me na mabe chirechirem ana me na mabe tumu nkyere enti sabia so wabe trase twa nkontompo egu ekere manfo kwaku susukosu video kwaku susukosu video susukasa kwaku se mabeke bia nkontompo kwa ana fo dia brutifo sata mama kwadwo kwaku manu no kwadwo kansam ye ni twasi ni bum no na wo mum ye no nyina ye ni honipa be pom ye no nyina asem tie mala kwadwo kansa ne kwaku manu ntem etete ye no kwaku manu betra bontene se kwadwo kansa de ne kwadwo so obeka se obi wono mu a ode me komo tuese mo hwe santokwa no amo kwadwo kansa me no ntokwa jete gidi ana me babo ntebe ka kire kwaku manu se kwaku onu nua no eni twasini entabusia ensemi na wojam edi atudwa sene ono so enim efa ho nyina eno ene yakwa akotia ba na ye bode ra ensem fufuru ma abaiwa ya woko school ewo keta ogina SHS eno nti we senior high students ena woko ka kire teacherfo no se o ni nana yare pa serious bi oda no ano eye deniye pa na wo bia eni ne ho eno nti teacherfo no ema ne kwan na won konkotena nana no be nansa ene wokotena nana ho nansa busuani bi beba na waba behwe no so aba school ho biemu na waba beto na desu asebusia we ena teacherfo no esan eziat no ede ma akwala no se won kwai na won kotena nana no ho na obi nim se yen kwala bo ne semu se so na one emplain akasa de asie ena wokoto teacherfo no mrade e wo sa kwan no so obi ntimi enche abayo yi agi eziat na otu fa afriketa jeme ene tofia mapo abayo no ekohye na okohye tofia ma ho na okohye ne mpena ho na abro okohye ne mpena ho no okotena ho be na nsa na o ka teacherfo no se okwakodi e wona na nche e wo hospital ho enti e dey to so miensa no ena abranse na ekwa adwuna baran nche se o eneme bia ye finti wo kwakusi wo siwi a wo ni nyina kama na afi wo kwakopie mu e wo school mu ho bim we na abranse ndo no we na edit na adwuma mu a
woye na adwuma wapo abafi obafi abayo ne ni ho na abayo yi de wafahin abayo ya fahin ye behwehwe ne na abayo no ye hunu wei na nkwala bi a edi agro wo bi a wo mekire abura bi a wo bi ato a wo de ye na adwuma ho na omuko hu se bibi dansi no mo pini ya na ya abayo ya ye hwe na ye hunu no ono na edansi no na wo bo obla se nipa ba no behwe ya mpa abayo ya waji eziat e de free school mu se wo kwa akosra nana no na waba behwe ne mpena ho a wo ba mo wu ato nsa e de afre no sei na ensem no mu nchemu reporter na wo ho ene OKFM kwa menkomati kese e ka sai na sei no de nchemu no so e bai na owo school mu ho no no ka che e ya achechire for ene ne headmistress ni say me grandmother e yare na iwenya ni tie say obia eni ne ho sisi anje obesere say omuma ne kwan no nkofi ewo eye agbozume no nkonkwohwe eye ne grandmother no na nseti obesen aba school but then na obi aba betena eye abrewa no ho ahwe no atika for no ye ne say na nka omuma ne kwan e ma ne nko na so no all the pressure egu omosunti no all the eziat ko e ma omosan e de man no ye san eziat ndi man no wanko agbozume e wa ne grandmother no ho se ne okache eye achekrefo no otufa efiketa eni se wa bepie mu e wa ye ga south bia bia ye fa hoto mefa no wo ye english amount from na obepie mu wo ho no wa bedi eye 3 days e wa ha se na 3 days no odi ye no eye enra na okache eye ne nkanchimo wa betena ne nchen no se opeso o si eniama kakra na eniama no wo na wadan ne chi no okọ back to school mu omo kan ya sa abaiwe ebeba omo kan omba na omo ye ni se omo hwehwe no omo hwehwe ni sa omo hu no na eye to me fa ho no obi etu eye maho bi ewo bebi amran abaiwe yi kotena ye wo to me fa no eti ho pe na omo etu eye maho no na to me fa nsu a ewo mantemu hanisa nti wona omo wo eye sa dan bula ne nkaka ho no adehye no ko efio ekosensuo na enu bia su na eye abaiwe ekogina ho se o si ni niama Prince ena nkola bi sha se omo chiachim enipa mbro nkrofo ko ekohwe ya eye gro ya omo hwehwe na omo hunu gro ya na ewu eda nfimu eba ni ten nkola itire mu a omo de oha no mu sensu nti omo ko so omo kwa sensu omo ko ye no na abaiwa no eda nfimu ekoba ni sha no asame member owoto mefa ebo modern efre ye fire service for omo eye nkan bo modern no mo frɛ eye kasoa eye fire service for eno mbe pie mu ewo eye to mefa na mbe pie mu no omo so mbe du ono mo se de bi se na ade na aye na nkofo ba bebre no eduma no susu amuna no so muwa eto mbo modern frɛ ya police for omo eye kasoa ene eye English amount from eno mo di mfidie be kan eye fire service for no e de no ono mutumi ewura bula no mu a omotumi ediyi eye groya menu ka say the groya emu ekọ eye kolebu abai muakobia a police for na de ne ko indai sande ba me se ko abai muakobia eye abrantia abai we efi eye keta ba ni nchen su no a police enti ebusian sabun ne yakwa kwoti abana we Ghana fo no EMB se teacher fo no se akola wo school na otimi beka teacher ni se nana yare enti wono akola na oti school mu esua de no ono ne ho akohia so betina teacher fo no nchen na mo ntimi amfrefie ankonfirm ahwe se no kredi asem akola eken no kra bi wom ana etese na se mutimi sign exact no de ma no se won konkotena nana yare fo no nchen na ekwame se kwan bi so no teacher fo no anya wo madwuma yie kakra negligence bi akoso e wo mafre no nam so bi e ma abawe akwakohye na kwanhye wu ebi so se abranti a won so je abawe ndi hye wu dem wo ne penifo se wo to ade dufo de a uboka dufo de akola woti school matini afi school aba be hye won chen nansa waje na tena ho ama ne hwene akwakosise sei obi de hye e na ahwe no wei a police fo ensa so abranti nim na ansa na empowunya wuti ndidim se enye woa se woni we woni hu bi ebitimi kwa base obi ena edi abayo ne bone no atam no de na kwakoto nsuo nim se beye na ekire bekata ne nyina no a police fo ensa asawsem no ma ye di ekire ne bepim ababia no ye mama so emu wo ho e besan de aba beso mu aha aye too much gh meso
no we subscribe to us now the bell na kan wo se na be na upload nto mpe na o phone no de kan bon kaye no wo se na ensem no ni na esisi all the social media platforms so kwa too much gh o subscribe no like no share na wo nwa bi nso enye bi ahwe dark gold enemy din essential. Ye kon man makro ma ye nyiprebo wo kwan so wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na ye kwan kwa wo de chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko Dr. Edikre Wowo and the name for Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Intishisha Prophet Dr. Abednego echiri kwanwo in Sanwama Dwejiri Oreku Liberty House. And I said Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Now I said 027-8977-215. In short of 4 Kai se wo tiri bibi wo so na semba na bibi krem.